Ikaze muri aya makuru ku buryo burambuye inshuti bakunzi bacu mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Fabrice Mporana nayo. Nduhungire yanyomoje Okitundi wagoretse imvugo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku byo Kongo isabwa. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yanyomoje Ronald Shi Okitundi Tundura wabaye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaba na Minisitiri w'Intebe wungirije wayo washatse kugoreka icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku byagarura amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Okitundi Rundura yabaye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga imyaka igera kuri 3 kuva mu Ukuboza 2016 kugeza mu mwaka wa 2019. Okitundi Rundura kandi yifashishije imbuga nkoranyambaga yagaragaje ko Amerika iheruka gufatira ibihano ingabo z'u Rwanda kubera gufasha AFC M23 ihanganye n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo yakomeje agaragaza yuko u Rwanda rwasabwe gukura abasirikare barwo ku butaka bwa Kongo, yerekana yuko ateze kureba niba koko u Rwanda ruzabikora ngo kuko aribyo byazana amahoro mu karere. Minisitiri Nduhungire kandi yahise amusubiza adaciye ku ruhande, amwereka ibyatuma amahoro ahinda mu burasirazuba bwa Kongo, katari ibyo ngibyo uwo munyekongo yavuze, ahubwo ko hari ibisubizo bibiri by'ingenzi byatanzwe. Muri ibyo yerekanye ko Amerika yategetse ko Kongo igomba gusenya burundu umutwe w'iterabwoba wa FDLR ugizwe n'abanyarwanda basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi, wahawe intebe muri icyo gihugu ndetse ukinjizwa mu ngabo za Kongo FARDC. Yagize ati uri kuvuga ibyo wasomye bihengamiye ku ruhande rumwe kandi bibogamye mu itangazo rya Minisiteri ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wibagiwe mu byo gukura wibagiwe igice cy'ingenzi cy'itangazo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye Kongo mbere na mbere gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR vuba na bwangu. Yanabibukije kandi ko uwo mwanzuro atari mushya kuko wari wemejwe mu nama za minisitiri bari mu biganiro bigamije amahoro byabereye i Rwanda muri Angola. Yerekanye kandi ko mu nama ya mbere y'abaminisitiri aribwo uwari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo Christophe Tundura kwa 21 Werurwe 2024 yagaragarije abagenzi biwe b'u Rwanda na Angola gahunda yo gusenya FDLR kandi ko ingingo yo gusenya burundu FDLR yatanzwe na Rutundura. Abaminisitiri kandi bemeranyijwe ko kuri iyi gahunda yo gusenya FDLR u Rwanda narwo ruzakuraho ingamba zabwo z'ubwirinzi. Yanerekanye ko kandi uwo mwanzuro ari wo abaminisitiri bashyizeho umukono kwa 25 Ugushyingo 2025 niyo Washington kwa 27 Kamena 2025. Ndetse Ambasaderi Olivier Nduhungire yakomeje agaragaza yuko nyuma y'imyaka hafi 2 ibyo bibaye ikibabaje ari uko Kongo ikomeza kugenda yibutswa n'abahuza gushyira mu bikorwa ibyo yiyemeje. Yagize ati ibi biba bibabaje ku rugendo rwose rwa hafi rw'imyaka 2 kugeza uyu munsi, nyuma y'uko Christophe Rutundura yemeje ibyo yiyemeje. Kongo yakomeje kudashyira mu bikorwa ibyo yiyemeje, aho by'umwihariko ku buhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeye ko igomba gusenya uyu mutwe wa FDLR ariko ntabyo wakoze. Amasezerano ya Washington yasinywe bwa mbere tariki ya 27 Kamena 2025 ashimangirwa ku wa 4 Ukuboza uwo mwaka mu mihango witabiriwe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Perezida Felix Tshisekedi na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump. Leta ya Kongo kandi ntiratangira gusenya FDLR, ahubwo yakomeje guha uyu mutwe ubufasha burimo intwaro, ibiribwa n'amafaranga ndetse bikabinakoranya mu kurwanya AFC M23 igenzura ibice byinshi mu ntara Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Ibiro ni ibyanditswe na Minisitiri Nduhungirehe ari gusubiza uyu mukongomani wagerageje kugoreka ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabwiye Kongo kubahiriza kugira ngo amahoro abashe kuba yagaruka. Duhinduye ingingo ni mu nyemerere tuze kuri iyi nkuru ivuga yuko manda ya gatatu ya Tshisekedi ariho yeherekeje, ndetse abantu benshi bakomeje kwibaza niba azongera gutorwa cyangwa se azavaho. Minisitiri w'Imikino n'Imyidagaduro wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko abona nta wundi wasimbura Perezida Felix Antoine Tshisekedi kandi ko by'umwihariko bazamutorera manda ya gatatu. Ababwira abarwanashyaka b'ishyaka UDPS riri ku butegetsi mu gace ka Kasunguru mu ntara ya Kongo Central, Minisitiri Didier Budumbu yavuze yuko bagiye gutangiza inkubiri yo gusaba ihindurwa ry'itegeko nshinga kugira ngo bitume Tshisekedi
yiyamariza manda ya gatatu. Ndetse hashize igihe iki gitekerezo cya manda ya gatatu itemewe n'itegeko nshinga rya Kongo giteza impaka muri rubanda mu banyepolitike, ndetse izo mpaka zongeye kwiyongera mu mpera z'icyumweru gishize. Minisitiri Budumbu mu kumvikanisha yuko Tshisekedi agomba kugumaho yagize ati niba Perezida Felix Antoine Tshisekedi avuye ku butegetsi ninde wamusimbura, kandi si uwo yakubaha kandi se uwo nguwo yaza gukora iki Tshisekedi atakoze. Budumbi kandi yasubiyemo ibikorwa by'iterambere n'imibereho myiza, avuga yuko Tshisekedi yagejeje ku gihugu, ndetse mu gushimangira yuko akwiye kuguma kuri ubu butegetsi. Yavuze ko kandi bagiye gukora ubukangurambaga yise turudu ubukangurambaga bwiza cyangwa se bwerekeje kuri manda ya gatatu. Bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se abopozisiyo bamaganye iki gitekerezo cyo mu ishyaka rya Tshisekedi cyo gushaka guhindura itegeko nshinga kugira ngo yiyamamarize manda ya gatatu. Mu mpera z'icyumweru gishize, Augustin Kabuya umunyamabanga mukuru w'ishyaka UDPS yavuze yuko bagomba gukora ku itegeko nshinga. Ndetse Kabuya yumvikanye agira ati Mobutu yararihinduye inshuro 17, ndetse na Desire Kabila Laurent nawe yararihinduye inshuro 3, Joseph Kabila yararihindaguye uko yiboneye, none bundi ni kubera iki twebwe tutarihindura? Ibi nibyo bakomeje bavuga. Mu cyumweru gishize kandi Bahati Lukwebo umukuru wungirije wa Sena ya Kongo yatangaje yuko yamaganye imihate yose yo kugerageza guhindura itegeko nshinga ry'igihugu. Mu mpera z'icyumweru gishize Sena ya Kongo yasohoye itangazo rivuga yuko yatandukanyije n'ibyatangajwe na Lukwebo, yabivuze ku giti cyiwe. Tshisekedi kandi ari ku butegetsi kuva mu mwaka wa 2019, ubwe ntaravuga ko yifuza manda ya gatatu. Gusa mu mwaka wa 2024 yavuze yuko itegeko nshinga rikwiye kuvugururwa kuko ari aho rifite intege nkeya. Ubutegetsi bwiwe kandi buhanganye n'ibibazo bitandukanye birimo intambara mu burasirazuba bw'igihugu n'intambara muri leta ye ivuga yuko ari ubushotoranyi bw'u Rwanda rufasha umutwe wa FDR, rufasha umutwe wa FCM23 urwanya ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Kirumbo nk'uko yabitangaje inshuro nyinshi. Gusa u Rwanda rwagiye rwamagana ibi byagiye bitangazwa na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Kirumbo, bamushinja bakomeje kugenda bashinja u Rwanda yuko bafasha uyu mutwe wa M23. U Rwanda rukagaragaza yuko ari ibinyoma Perezida Felix Antoine Tshisekedi Kirumbo akomeza kwitwaza. Mu ngingo ya nyuma ni munyemera amakuru yacu tuyasoreje kuri iyi nkuru ivuga yuko ibyo wamenya ku muntu wagiye kuyobora MONUSCO w'umunyamerika. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yari yatangaje yuko yagize umunyamerika James Swana intumwa yihariye ishinzwe ubutumwa bw'umutekano bwa UN muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bwana Swana kandi asimbuye umunyagineya Bintou Keita wari uri kuri uwo mwanya guhera mu mwaka wa 2021 warangije manda yiwe. Bwana Guterres kandi yashimiye Keita ku kazi k'ingenzi yakoreye MONUSCO, ndetse yashyizwe kuri uwo mwanya mu gihe gikomeye aho ingabo za MONUSCO zikomeje kugabanya ibikorwa byazo mu gihe intambara ikomeje mu burasirazuba bwa Kongo hagati y'ingabo za leta ya Kongo ndetse n'inyeshyamba zirwanya ubutegetsi bwa Kongo. Inyandiko ya UN itangaza yuko Swana kuri uyu mwanya ivuga yuko uyu mudiplomati w'inararibonye yakoze igihe kirekire mu bihugu bya Afurika agahangana n'ibibazo by'urusobe biri muri politike ndetse n'iby'umutekano. Uretse kandi Icyongereza avuga nk'ururimi kavukire, Swana avuga n'ururimi rw'Igifaransa neza. Kuva muri Werurwe 2025 yari intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru wa UN muri Somalia, akaba n'umukuru w'ubutumwa bwa UN muri Somalia. Umwanya yari yarigize kubaho mbere mu buryo bw'agateganyo guhera muri Gicurasi umwaka wa 2024. Mbere kandi yaho nk'uko iyi nyandiko ya UN ikomeza ibivuga, uyu mugabo yari yarayoboye ubutumwa bwa UN muri Somalia igihe bwitwaga UNISOM kuva mu mwaka wa 2019 kugeza mu mwaka wa 2022. Yarakoze muri Leta Zunze
Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cy'imyaka 32 mu bikorwa byinshi birimo gukorera muri Congo nka ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhera 2013 kugera na 2016, ndetse aza no kuba uwungirije ambasaderi mu mwaka wa 2001 kugeza 2004 hamwe n'ushinzwe Congo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Squani kandi afite impamyabumenyi y'icyiciro cya mbere cya kaminuza mu bumenyi ndetse mu bubanyi n'amahanga yakuye muri kaminuza ya Georgetown, ndetse akaba n'imirimbanyi ya Minister of Arts ndetse mu masomo akataje y'ububanyi n'amahanga yakuye muri kaminuza ya Johns Hopkins na Masters of Arts mu masomo y'umutekano yakuye mu ishuri rikuru ry'intambara National War College hose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. James Khan abaye intumwa yihariye ya 10 y'umunyangamukuru wa UN iyoboye ubutumwa bwa UN muri Congo kuva bwohereje bwa mbere mu mwaka w'1999, ndetse icyo gihe bwitwaga MONUC buza guhindurwa izina mu mwaka wa 2010 bwitwa MONUSCO. Rero kugeza n'ubu ngubu bano bantu nta kintu na kimwe barakora ngo bagarure amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, cyane cyane ko ubu ngubu intambara igikomeje kuhayogoza cyane cyane mu burasirazuba bwa Congo, dore ko mu minsi inashize haheruka gupfa by'umwihariko umuvugizi wa AFCM Vetura mu bijyanye na gisirikare Bwana Koloneli Wiringoma mu gitero yarasiwemo cya drone. Nshuti bakunzi bacu rero nimunyemerere dusoze aya makuru gutya, mbararikire amakuru yo ku munsi w'ejo.